mu gihe abantu benshi bibazaga neza yuko intare za Sarambwe ziri kweshuwa cyangwa se ziri mu bibazo, abahungu b'Isarambwe n'abakobwa bafite plan ebyiri, plan A na plan B, bari kuzigendana mu gikapu. Abahungu b'Isarambwe aba bantu ni mubareke, byanga bikunda bari guhangana n'abantu bakomeye, bari guhangana n'amaboko y'icyuma ariko tubyita, ariko abajene n'abahanga kweri. General Sultan Makenga nushaka ugire gutyo mukubitire mu kiganza, bari butakaze, bari burasweho, bicirwa abaturage, bicirwe n'abasirikari, ariko aba bagabo n'abahanga ibyo barimo barabizi. Kuri agatebe tuganire kwa aka kagoroba, ibiganiro byimuriwe Geneve mu Busuwisi. Ibiganiro byamaze kwimurirwa Geneve mu Busuwisi, donc intare za Sarambwe zimaze koherezayo abagomba kuzihagararira. Muratekereza mute kuba General Sultan Makenga n'abari ku ruhande rwe, donc bari kubasha kubona represent bakagenda mbere y'abakinshasa? Twari tumaze iminsi dusesengura tuvuga duti byagenze gute kugira ngo twisange intare za Sarambwe arizo zimeze nk'iziri gutitiriza ibiganiro. Ni mukuru wa gatebe tuganire, nakomeje gucukumbura ngo nze kureba ni iki cyinshi nyuma yo kuba intare za Sarambwe kuri iyi nshuro zimeze nk'izirambirije hejuru y'ibiganiro, zibishaka, zibyiringiye. Ni iki kibyinshi nyuma? Harimo plan A ndetse na plan B, abajene barayifite mu biganza gutya. Kuri agatebe tuganire, ntabwo ibiganiro byari gukomereza i Doha muri Qatar kubera intambara iri muri Middle East. Byabaye ngombwa yuko ibiganiro byimukira ku butaka bw'Uburayi. Aba bahungu n'abakobwa bagiye kwitabira bino biganiro. Turaza kwerekeza muri Kareke, hari kuraswa ubutitsa n'ingabo zo ku ruhande rwa Kinshasa n'izo kwa Ndayishimiye. Abajene kuki bari kuraswaho bakemera bakajya kwatendinga ibiganiro kandi n'ibyavuye mu biganiro n'umusaruro wavuyemwo bigaragara neza yuko Tshisekedi nta kintu ashaka gukora ku byavuye mu biganiro? Bwaba ari ubujiji buri kuri 23. Tugiye kubyinjiramo mu isesengura makuru. Naje gucakira ikintu gikomeye ku bantu muri nyuma y'intare za Sarambwe. Niba mutaradohoka ntimubire kure, ku bantu muri nyuma ya Kinshasa, byanga bikunda umukinnyi wanyu uretse kuba afite amafaranga, umukinnyi wanyu uretse kuba afite ayo mahanga yemeye kumunambaho no gukomeza kumuga nyuma, ariko no muswa. Tubivuga uko bigaragara, iyi leta itaza kugira umurengera w'amafaranga, iyi leta iyo itaza kugira umurengera w'umutungo kamere iri gutega amaso cyangwa plutôt amahanga mu maso, ntabwo bari kurushimaho. Intare za Sarambwe nimushaka kugira amagingo yaho bigeze muzikurira ingofero. Twese twari turi muri kona ivuga iti ni murwane, nicyo kintu mukeneye kuruta ibindi, ariko ntabwo ari uko bigenda. Isi yose yaguhagurukira iri kukwita umuterorist, iri kukwita umwicanyi, iri kugusaba kurekura ibice ugatumuka ugasubira iyo wavuye, nawe ukavuga uti aho kugira ngo ibyo bice mbirekure, dore impamvu iri gutuma ibice ntagomba kubirekura. Ndagira ngo muze duhurire nayo ku meza y'ibiganiro tugira icyo tubivugaho. Kinshasa imeze nk'iri gukubitirwa mu igunira kuba iri kuburabuzwa mbi. Nukuvuga ngo naje kuvumbura ikintu gikomeye, ari nacyo ngiye kubagaragariza mu isesengura makuru ryacu. Ntabwo Kinshasa iri gushaka ko bino biganiro biba. Amakuru mpamo yamaze kujya hanze. Niba hari esheke ya mbere, niba hari igihombo cya mbere kiri kwa Tshisekedi, nukuba umugabo baramusumikiye mu biganiro. Iyi niyo esheke ya mbere, nicyo gihombo cya mbere umugabo witwa Tshisekedi Chilombo yahuye nacyo. From the beginning, mwibuka umugabo yakomezaga gukubita agatoki ku kandi avuga ati ntabwo nshobora kuganira n'abateroriste rwandeze. Yarabigarukagaho cyane akabivuga, akabishimangira ati ni gute ndwana n'inyeshyamba ze, ni gute ndwana n'igisirikare cy'ikindi gihugu cyanteye. Ubu ntabwo Tshisekedi agifite ubwo bubasha n'ubushobozi. Aba bahungu bamaze kwandikisha izina. Uti rugamba ngaho wivuga menshi, dusobanurire izo plan A ndetse na plan B. Plan A na plan B za 23. Ni mwihangane kwa kakagoroba mbaciriho ku mayange. Ni ibintu nabonye biri buze kuba birebire ndetse biri buze kugonga uruhande rwa Kinshasa. Kinshasa muri buze mushombe mu bake mwice bamwe ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo. Murabica nibyo, ariko namwe mubica bica banyu. Icyo cyo ndi muri ku rugamba ntabwo turaza kubidramatiza cyangwa se ngo tubigire ibanga, ariko aba bajene b'Isarambwe bamaze kubashiramwe agatego k'ingoberane. Nari ntaravumbura neza ngo ndebe ngo bwaba ari ubuginga, bwaba ari ubujiji, bwaba ari ubugoryi. Tukavuga ati oya, ntabwo ziranye shyamba zaba zaratangira urugamba 2021 ngo barwane, 2022, 2023 na 4 na 5 bakiresista imbere y'iyi coalition ingana gutya. Nta bwoko bw'ingabo zitabara ku isi zitatabaye ubutegetsi bwa Kinshasa, ubutegetsi nkene. Muze kubimbwira namwe, iyo Tshisekedi ataza kugira amafaranga,
iyo Tshisekedi ataza kugira amabuye y'agaciro atabye muri ubu butaka bwa Kongo, uyu mugabo bagisutabye kuri iriya ntebe cyangwa baba baramaze kumubirindiraho byararangiye. Tshisekedi si umugabo wiringiye ijambo rye, si umugabo wizeye ubuhangange bwe muri politiki, si umugabo wizeye igisirikare cye, ni umugabo wizeye ibyo ajugunye mu menyo ya rubamba, aho ziba zasamye zigira ziti tunagire nutatunagira nawe turakuyongobeza bya intare zasarambwe uno mugabo zaramubyimbanye. Reka mbere yuko mbasobanurira plan A na plan B, mbere yuko ngusobanurira plan A na plan B by'intare zasarambwe, reka mbanze ngusobanurire, reka tubanze turebe uburyo urugendo ruhagurutsa representa ba mama 23 bamaze kurira indege bagiye Geneve mu Busuwisi. Aba bahungu barategura, muratekereza ni ukuvuga ngo Kinshasa igigongwa n'ibibazo ngo yita iby'amafaranga kuko bagira isoni n'ikimwaro ryo kohereza intumwa mu biganiro bigiye kubahuza n'abantu bundi batemeraga ko bagomba kuganira, kuko ubundi bumvaga ko ngo nta kintu cyo kuganira na mama 23. Kinshasa iracyari karama ivuga ngo ni u Rwanda ngo rwayiteye, bivuze ngo Kinshasa niba ari n'u Rwanda mu gikomeza kwishyiramo, ubwo ni u Rwanda muri kuganira uburyo rugomba kurekura uburasirazuba bwa Kongo se? Nabyo ntabwo byumvikana, nabyo biri macuri. Reka tubanze twumva ko hano ibintu bihagaze. AFC mama 23 yohereje intumwa mu Busuwisi ishinja leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubushotoranye. Mwatangiye kugenda mwumva plan A na B na B ndi kugenda babwira, turaza kuzinjira muri. Reka tubanze twumve uko intumwa zafashe urugendo. Ihuriro AFC mama 23 byatangaje yuko yohereje intumwa mu biganiro by'amahoro mu Busuwisi, ariko ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero mu bice riri kugenzura. Ubu butumwa yabuhaye leta ya Katari isanzwe ihuriza impande zombi mu biganiro bya Doha n'ababishyigikiye ku rwego mpuzamahanga barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe kuri uyu wa 9 Mata 2026. Ubuye butumwa bahaye ziriya mande. Umuvugizi wa AFC mama 23 Lawrence Kanyuka yatangaje yuko kuwa tariki ya 8 Mata ingabo za leta ya Kinshasa ziri kugaba ibitero mu bice bituwe cyane muri teritori ya Masisi birimo Nyabyondo na ahitwa Gahira zikoresheje indege n'imbunda ziremereye. Aragira ati ibitero bikomeje n'ubukana buteye impungenge, ibituma abaturage bakomeza kubaho mu bwoba bwa buri gihe n'umutekano muke utarangira. AFC mama 23 yamaganye bikomeye politiki ya leta ya Kinshasa igamije kudobya ibiganiro by'amahoro, igaragaza yuko leta iba ishaka kwereka umuryango mpuzamahanga ko ishaka amahoro, ariko ko ku rundi ruhande inakomeje intambara itwara ubuzima bw'abasivili benshi. Iri huriro ryagaragaje ko rishaka gukemura amakimbirane binyuze mu nzira ya politiki, ariko ko rizanakomeza kurwanira no kurinda abasivili n'imitungo yabo mu gihe leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya DRC ikomeje kubishyira mu kaga. Biteganyijwe yuko ibiganiro by'amahoro bizakomeza mu Busuwisi ku ya 13 kugera ku ya 17 Mata 2026 bitewe n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati kuva muri Gashyantare yagize ingaruka kuri Katari. Bivuze ngo Katari yakabaye itanga umusanzu hagati y'ikibazo cy'intambara iri hagati ya Kongo Kinshasa na mama 23 nayo iri kuraswaho. Erega ino si ntaho byoroshye, niyi Amerika ihora idutekera umutwe dutuburira ngo iri kugarura amahoro ngo iri kunga u Rwanda na Kongo Kinshasa ngo iri kunga ibihugu biri mu ntambara, nayo umunya-Iran ayemereye nabi. Muri no minsi umuntu ugiye gukemura ibibazo ahandi, nyamara iwe nawe amerewe nabi, nawe bamumereye nabi iwe. Umuntu ari kujya gukemura ibibazo w'abandi, iwe nawe agasiga umuriro uri kwaka. Uti bihagaze gute rero? Reka twigarukire kuri za plan nababwiye, plan A and plan B za mama 23. Mwumvise ibaruwa ifunguye Lawrence Kanyuka bandikiye Katari, bandikira Amerika, bandikira na Ndayishimiye muri Afurika Yunze Ubumwe. Ndayishimiye we ari buze kuyica atarayisoma, ndabizi, simamye ko yayisoma. Niyo yayisoma ntacyo yayikoraho, I thought. Ariko bandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bandikiye na Katari bagira bati twebwe twerekeje i Geneve mu Busuwisi. Ariko
nubwo dufashe indege mwabana umwe tubashaka gukemura bino bibazo by'amakimbirane biciye muri twifashishije inzira ya dialogue ibiganiro, ariko leta dushaka kujya kuganira nayo iri kutagabaho ibitero yikoresha yifashishije drone. Plan A rero ni iyihe rugamba? Ngaho dusobanurire neza tubyumve. Twebwe tumaze igihe tuvuga duti mama 23 murajya mu byitwa ibiganiro, bakabarasohora rimwe na rimwe bakanabambura ibice, ariko amakuru namaze gucakira mama 23 hari igihe ngo ivuga ngo yasubiye inyuma. Numwe mu bari ku ruhande rwa Kinshasa bamaze iminsi basa n'ababishyize hanze ati aba banyagwa baravuga ngo basubiye inyuma, ngumba ahubwo bakaberekeje imbere. Mama 23 ikarikura umudugudu umwe igahita ifata imidugudu 7. Ako mbaye nk'ababikiye. Icyo nshaka kukubwira kuri izo plan nababwiraga ni iki rero? Mama 23 ifite plan A yo gukomeza kugaragariza aba bantu bayemereye ko yinjira mu biganiro. Feri ya mbere Kinshasa yagize ni ukureka mama 23 kinjira mu biganiro n'iri ya leta. Iriya niyo esheke ya mbere Tshisekedi azakomeza kwicuza mu gihe yice ku butegetsi bwe. Insinzwe ya mbere inkoni yakubise mu musaya wa Tshisekedi ya mbere ni ukwemera kuganira, kwemera kwicara kuri aya meza y'ibiganiro n'izi nyashyamba. Ubu ntaho yazikikira. Niyo mpamvu muri kubona Kinshasa ica hepfo haruguru kugira ngo urebe ko ibiganiro byadobywa cyangwa bigapfa. Ni nayo mpamvu yanga gushyira mu bikorwa ibyavuyemo, ariko uruhande rwa mama 23 rufite amahitamo arenze amwe. Uti nayahe rero? Iryo rya mbere kuba Kinshasa mama 23 ikintu cya mbere yashakaga yo cyambere buriya tutigeze tuna agaciro, yo yashakaga ko Kinshasa yikiriza ko bagiye mu biganiro. Kwemera kwikiriza ko bagiye mu biganiro bari bamaze kubaho ubuzima gatozi yuko ari abanyekongo bafite ibyo bagomba kumvikana na leta yabo yanze gushyira mu bikorwa. Turi kugendana Kinshasa murabyibuka ko yari yarabyanze ivuga ngo tuziganirira ngo n'u Rwanda ngo ntacyo ngo tuvugana n'izo nyeshyamba ngo tuzavugana n'abazikoresha n'utundi mutungo bisanze byarangiye. Intumwa za Kinshasa ziragenda zikicara zigasinya mu izina rya mama 23, ntabwo gaho bicaye basinya mu izina ry'u Rwanda, basinya mu izina rya mama 23 Alliance Frere Congo. Icyo ni igitego cya mbere rero. Bivuze iki rero? Loni irabizi, Loni igishyikira ko biriya bibazo n'amakimbirane byakemuka mu biganiro. Katari irabizi niyo iri kubahuza. Afrika yunze ubumwe namwe murabizi kuko mwagerageje ibyo bya Rwanda murangura nubwo byabananiye. Noneho na leta zunze ubumwe za Amerika nayo ubu yabimenye bamaze kuyandikira ibaruwa. Iyo ni plan A, ni ukuvuga ngo bizigamiye ku isi yose ibemera nk'abanyekongo bagomba kugira ibyo bumvikana na leta ya Kinshasa. Bivuze ngo ni umwana uri kugira ibyo yaki wabo akandi akabanza agateguza abaturanyi bose akavuga ati mwarebye umubyeyi byere kumurira ejo ni mwumva nabaye igihazi, ejo ni mwumva natangiye gukubita papa ibibando nzaba narabanje kwidekarara kuko nawe arashaka kunyica. Aka ni agatego ka mbere tutigeze dushaka guha agaciro ka mama 23 AFC. Twebwe twumvaga ko nk'inyeshyamba bakabaye bari ibintu by'ibiganiro bakirukanka bakarwana gusa. No, ntabwo warwana n'aya mategeko y'isi asigaye ashaririye gutya. Ntabwo warwana n'isi yaguhagurukiye yose ngo uzapfe kuyitekinga down. Reka nigire kuri plan B niyo ikomeye kuruta ibyo byose, ariko plan B igiye kuba supported undercovered by plan A. Abanyamerika bamaze kubandikira ati murabona ibiganiro muduhamagarira, murabona amahoro mushaka, dore igiti mu jisho ni uri kuyica. Katari nayo irabizi. Mama 23 n'abahanga mu gisirikare kuruta uko ari abahanga muri diplomasi na politiki, uretse ko nabyo bamaze kugaragaza ko bashoboye. Ubu rero igisirikare cyaho bifitiyemo ikintu cyitwa plan B. Bavuga bati ibeshye Tshisekedi turakomeza tugusunike gake tukubwira tukora kana kariya urabyanga turagukubitira mu gisirikare. Mama 23 ntimuze gutungurwa ngo mugire ngo nemwabonye ko Kinshasa banze ko bagize ubwoba bwo kwakira 5,000 by'ibigwari bafatiye ku rugamba. Yandigariye ariko nsigaye mvuga ibigwari kandi ntago ari sawa. Ntago umusirikare wamanitse amaboko wese tugomba kumwita ikigwari. Yandigariye mbasabye imbabazi. Mwabonye ko Tshisekedi yanze kwakira 5K z'abasirikari General Sultani Makenga yafatiye ku rugamba. Esheke ya mbere. Bari abasirikare bagiye gukomeza bavuna mama 23. Biranashoboka ko mu gitondo General Sultani Makenga yavuga ati by order mu joining force yanjye. Ni mutabikora n'ubundi muri imyego y'intambara naho bazi ndabarasa. Aretse kwenda byagorana ko barasa byo ntiyabarasa kuko ntabwo 5,000 ari abantu wakica gutyo ngo ibintu birangire byo biragoye. Ndakubwiza ukuri byagura Sultani Makenga. Na cyane ko sinzi niba Sultani Makenga yakica abantu. Ntabwo ubwo bupfura mbona muri mama 23 sintekereza ko babikora, ariko mu byibuke baracyari inyeshyamba. Ushobora gukomeza ukabakora mu jisho bikaba bibi, ariko simbona ko kubarasa n'ubundi ari wo muti. Ubwo barakomeza nyine babavune nta rugamba rutagira ibirgora. Ariko plan B nabasobanuriraga uwo mugabo witwa General Sultani Makenga mu gihe Tshisekedi aragwa mu gatego ko gukomeza kwigira ikigwari gutya no kudashaka kubahiriza ibyo bari gusinyira hariya no gushaka gusuzugura bino bintu bari guhurira mu biganiro.
umugabo witwa General Sultan Makenga yamweretse ko amurusha igisirikare. Intare za Sarambwe zirafata ibindi bice ndabibasezeranyije. And even if ntari hariya, ngewe nababwiye ngo impamvu intare za Sarambwe mwabonye ziri gutsimbarara kuri ibi biganiro zifite icyo zibyizeyemo, noti kuvuga ngo ni umusaruro. Mu gihe rero Tshisekedi yabona ko igisirikare bari buze kumukubitiramo akemera kwikiriza ibyo mu biganiro, nanone M23 irabimutsinze igitego cya raketi cy'umutwe cyihuse. Kubera iki? Ibikubiye mu busabe, ibikubiye mu biganiro byose biri ku nyungu za General Sultan Makenga M23 Alliance Fleuve Congo, kuruta uko biri ku nyungu z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kinshasa mwabonye ko yo ntikirajwe inshinga, ntikibajwe no gushaka guproteja cyangwa kurinda abasivile b'inzira karengana. No, Kinshasa kubica ntacyo bivuze, ariko amahirwe yatangiye kugenda yishirana. Bivuze ngo imitego ibiri yose ishamikiye kuri A na B kwa General Sultan Makenga, umwe ugomba gukora, wakibeshya ntukore ugasunikira undi nawe ugahita ukora. Aha ko ntaho n'umugabo araza kubicikira. Ni ukuvuga ngo Tshisekedi mu biganiro niyikiriza ibyo yasinyiye akabishyira mu bikorwa, nabwo arahomba, kuko ano masezerano M23 ihuriyemo nawe ntacyo yungura ubutegetsi bwa Kinshasa. Kuvanga ingabo nta nyungu zirimo ku ruhande rwa Tshisekedi, ukurikije uko afata ibintu n'uko abyumva, kuko avuga ko ari ingabo z'amahanga. Kureka bakagenzura agace k'uburasirazuba bagakomeza bagakorana na leta ya Kinshasa, ariko bakigenga, amategeko akaba yabo, bakagira n'igisirikare cyabo, ntihagire n'ongera kwica abantu babo, bagacyura n'impunzi, nanone ni igihombo kuri Tshisekedi. Kubera ko Tshisekedi ntabwo ashaka ko impunzi z'abanyekongo b'abatutsi bari mu bice bitandukanye n'abanyamurenge bari hirya no hino bataha basubira muri Kongo. Wabyumvise sheke iri kugenda ijya mu ntekerezo zo kwa Tshisekedi, no kuvuga ngo nta hantu ari buze guceka umugabo witwa General Sultan Makenga. Mu biganiro arahomba, mu gisirikare we ntabwo rushyi igisirikare Tshisekedi plutôt General Sultan Makenga. General Sultan Makenga rero M23 Plan B nababwiye iri supported by Plan A, kuko mu gisirikari ni obusiyo bari buze kwifashisha mu gihe Tshisekedi ari buze kwanga gushyira mu bikorwa ibyo bamusabye mu biganiro. Kandi bano bajene mu gihe bari gukumanga igikopo, Katari izabibizi impamvu bari kurwana, Amerika mwakomeje kwigira barusarura mu nduru, muzaba mubizi, na Loni muzaba mubizi, ubwo muzajya musekuranira mu nzira, ubwo nyina gatuza ni uzasamayivinga. Rero aba bajene ko batweretse ko gisirikare bagishoboye. Ushobora kwishuka muri no minsi bagiye bamera nk'abapungusha amakidogo bagasubira inyuma, ukagira ngo koko imbaraga zarashize. No, naje gusanga twibeshya ku ntare za Sarambwe, ahubwo bategereje kureba. Donc barashaka kwitagatifuza, niba ariko nabi barashaka kwambara umwambaro wa nyawo wa politike na diplomasi ku ruhando mpuzamahanga, donc bagasigara bameze nk'abakoze iby'amategeko mpuzamahanga abasaba. Mu gihe bazasigara ari abere rero imbere y'amategeko mpuzamahanga, kakano kabagongaga no gukomeza kubitekera imbere bizaba byarangiye. Do you get me? On that case, umugabo witwa Tshisekedi Kirombo baramushutse. Ubu amabuye yarayagereje, yatanga hafi ya yose yarashize. Umunyamerika namara gushyikira umusaruro we ku butaka bwa Kongo do, nakubwiye nkaba umusinga nk'imanukira, ikintu kizahita gikurikiraho, abanyamerika bazahindura uruhande bajye gufana ikipe itsinda. Nta kindi cyabazanye muri Kongo, nta mpuhwe nta bupfura babona muri Tshisekedi ngo baramupfira. Ibyo byo nubyishuka. N'abafaransa bakeneza nuko bameze, n'aba babiri igikongo yo bayiba manwa nijoro, wenda uriya n'umuhungu wabo bazakomeza mu musitasiti inyuma mu rwaneho nyine ibyaye ikibazo irakirigata. Ariko nkurayiye nkomeje, umunyamerika namara gusarura ibyo akeneye gusarura kuri ubu butaka bw'uyu muhungu wa itsinda Tshisekedi, azazinga utwango kigiye gufana ikipe itsinda. By conclusion, M23 ntabwo yigeze ihubuka. Twebwe yariturije iranatwihorera, itangazamakuru rirayihagata, babona ko abantu bari mu murongo. Ariko no munsi nibwo nicaye ndeba impamvu kuki twakeme, kuki inyeshyamba zidasiba ibiganiro n'umunsi n'umwe. Bari kwemera bagatega indege kuwa mbere kuwa kabiri, inyeshyamba zigakomeza zigasubirayo nta musaruro bari kubikuramo. Barakubeshya, ntabwo bishoboka. Aba bana b'Isarambwe rero ni ba mapanzi. Ariko nakubwiye ngo umugabo witwa Tshisekedi byanga bikunda, Tshisekedi Chilombo nuko ashobora kuburira hose nk'ingatemeni. Igisirikari ntafite igisirikare cya Rwanda atitabaje igisirikare cy'amahanga. Kandi niba muri kubibona igisirikare cy'amahanga cyatangiye kugenda gicika intege muri aya mashyamba, pe ubyemere cyangwa ntubyemere. Igisirikare cy'amahanga tudaheruka kumva ku mirongo y'urugamba ngo tubone mahiti baziciye imitwe, bararashisha tuno tudrone kugeza ryareze. M23 ko natwe yamaze kutuvugutira umuti, turaza tukica abaturage, ariko tumwe basigaye badutwika bakaduhanura. Aba bazungu nabo twamaze kubona umusaruro wabo, ni hafi ya nawe.
ni hafi ya nawe. N'aba basivile twabonye South Africa yaratashye, Tanzania iraza bikayicanga, noneho basigaye bohereza dukeya, ngo ikohereza dukeya bakadeva umusaruro ntawo. Tshisekedi araza kuburira hose nk'ingata imennye byanga bikunda. So reka dutegereze turebe aho byerekeza. M23 ikataje yicaye hejuru ya gahunda yayo y'ikitwa ibiganiro, kandi abahungu ntabwo bari kwibeshya. Anyway, reka ibindi biganiro bize kuba kagaruka, mukomeze kuba kumwe natwe, turabashimiye cyane.